Ciao, mi muto Martine e so è una voce artificiale, ma s'unica voce chi asa a intendere che allega sardu pro sos sardos. Pro cominciare a analizzare s'incartamento subrade sul nucleare in Sardigna. Tengio bisongiu di ripostare su material ci aia impreadu in inglesu. Cabatunu rapportu de causa efetu. In custu ci ais a iscoberrere siginde custos short. Dunque si se spregontende ite bie fazzo in custa chat subrade su nucleare. Isetat de collegar totus sos cantos. Sa Sardigna est, in manera istatìstica, e datos a manu su territòriu prus bardiadu in assolutu. Sos datos chi tenimus a disponimentu sunt difetu, c'hanno esistet una collida ufitziale unificada chi pòngiat a pare sas telecàmeras, privadas e sas entes pùblicos. Sos nùmeros nostros tenent contu solu de sa politzia. E movimus dae custu. Totus os comunos de sa Sardigna, de sas citades prus mannas acuddas prus piticas. Sunt in manera massizza bardiatas cin tecnologia avanzata.